Nihin may nilhayriat thonghnikul lali daha kha post Thawngchimnak shamkan otsangla Tonzaang a CNA Hruai mi Chin Ralkap le SAC Ralkap Pehtlai in an ikap Tonzaang Khawh a ummi khalaya SAC Ralkap sakhan chu CNA le CDF Ralkap nani may nilhayruk in dausham an thok e nihin may nilhayriat tyang zong a pezul in Kahdohnak a umtia tidim tual chung Thawngchimnak na sin in thai asi may nilhayruk a khan CNF CNA chimnak nol ngai salai thet ni Tonzaang SAC Ralkap sakhan dausham kan thok chang SAC Ralkap ni Vanlawng in voithum bom arakan thak ZRA he kan ika mi asilo tia achim Tonzaang khochung e SAC Ralkap an umnak peng ukzung may thatzung le adang hunma pakhathi CNA le CDF Ralkap pol ni drum in an bom an thak len na tia tol chung mi pakhat ni achim nihin may nilhayriat zing lai a Tonzaang khopong Manipur tivakam a ummi nakzang khwa chu CNA le CDF Ralkap nani an lak tia thongpang aleng na in daha kha post ni chun kan fetar khawri lo Tonzaang khwa le akyang kap Kahdohnak a kapni hliampu le athimi an umlo fyang in thai asilo Kahdohnak ruang a Tonzaang khwa mi 20% shong chu ramtam a anjam na tia thai asi SAC Ralkap Tlaih mi Kanpetlet Ralzaam Mitam-u an Khamh chan ha Kanpetlet peng chung ram lak a SAC Ralkap ni an Tlaih mi ha Ralzaam somthum le pariat lak a Mitam-u chu an Khamh chang na tia thai asi Kanpetlet peng ungkhote a aphan mi SAC Ralkap pol ni may nilhaili a khan ram lak a ador mi Ralzaam somthum le pariat chu an kalhno na I an Tlaih na Ralzaam bom tu upa pakhat ni Tlaih atong mi Ralzaam pol hi chindoi Kahdohnak ruang a azam mi an si nu upa leng hak cha dawlong te an si tia achim Tlaih atong mi Ralzaam somthum le pariat lak a nu leng hak cha kolesari an ital I adang lei khathi pa an si nu leng hak cha hi an zapi in an hmu than changna asina in pa cheu khat an umnak an thairi na lo CDF Kanpetlet twanwaw ngai tu pakhat ni nu leng hak cha chu an hmu di changna pa zong a cheu khat chu hmu an si chang hun khat a silo in apik pak in an hmu na tia achim hi Ralzaam pol hi khwa mi an sinha I SAC Ralkap ni an khwa Vanlawng in bom athak cha a azam mi an si tia thai asi Thingkepar na duwa chun kampek ko lai Thingkung pakhada hin thingkung chi noi tam pian chu cha chun akung hi chu how du la NUG le Chinland Council avoi Khatnak meeting an Tuah may nilhai sari a NUG chawza Federal Unit na karlak Tuan China Commission le Chinland Council avoi Khatnak tonnak an ngai I kapni ibom in rian 20 ding hnatlak nak an ngai tia NUG ni athan online in Tuah mi tonberwa nak a NUG lay in FSCC Chairman NUG Acting President Tuah le Shila Vice Chairman Prime Minister Wing Khantain FSCC chungtal NUG Minister na le Secretary chungtal pol an ital Chinland Council lay in Chairman Pu Jingchung Tlaih Pu Hung Nine Chief Minister Pu Pa Thang Bechai Boyzik Pu Thomas Thawnang le Twanwaw ngai tu na an ital tia thai asi FSCC le Chinland Council ni ani mai thak chi ding rian phuli hnatlak na kan ngai tia an than na in zairiam pol da asi ti mi tu chu adi clear in an tlangtar lo chu ani mai thak mi rian kong a tonnak ngai langmang ding zong hnatlak nak an ngai tia thai asi Shwenyaungpin Kahdohnak a KIA ni SAC Vanlawng tlalak in an ka Kachin Ramkul Waimo Khopong Shwenyaungpin Shambun Khalaya 321 SAC Ralkap Battalion Khamh Kahdohnak a KIA ni SAC Vanlawng pakhat tlalak in an ka tia thai asi chu SAC Ralkap Khamh chu KIA le KPDF ni nihin jing lai in ka sham an thok I bom arak thla tu SAC Ralkap Vanlawng an ka mi asi tia kan thai tu jing suimilam pasha shong a an ka mi asi Shwenyaungpin Kahdohnak a SAC Vanlawng tlalak in an ka tia dawthleng tu Ralkap pakhat ni achim KIA ni thonghnikul lali March ni sari thok in SAC Ralkap Khamh pol achim na I nihin tiang a Khamh zakhat leng an lak kho chang tia kan thai